Anyang laki din! Babaan iti panang tawas ko ken ka. Makita nga da sakit mo kabsat Leonor. Anya nga iti sakit ka kabsat Fidail. Sakit tinakam. Agsakit tinakam mo iti kabsat mo na rawat iti karnit baboy. Ha? Agpaysuday ta nga imbaga am kabsat Fidail. Nasakit tinakam ko iti kabsat ko anarawat nga agsida iti karne iti baboy. Agkalumpay. Adapay nakita ka sa bali a sakit mo. Anya pa'y kabsat Fidail. Sakit ti bulsa. Ti kayat ko asawan tawan kwartam ita. Ay agpay sumaninday ta nga imbaga am kabsat Fidail. Awan kwartak ita. Delikado dagito ya sakit no sana masigod kabsat Leonor. Anya nga itaramida kabsat Fidail. Ay sumangan ta. Agparti kay ti dua pagasawa na manok. At isuti yatang ko kadagiti inkanto. Anya nga iti pakainaigan dagiti inkanto iti sakit ka kabsat Fidail. Isuti mangagas kadagiti sakit mo. Anya? Babaan day tangaramidag kat maagasan ka. Sigay, mangpartiak iti pagasawaan a manok kabsat Fidail. Wen kabsat Leonor. Ilasin mo jay dalam kan batik ulang kat itag mo kanyak. Apay ngay. Ipasidak kadagiti gagayam kung ang sisit. Anya? Nagimasin heti karnit manok. Wen nga rod, Apong Fidel. Kaparparti ko naman. Kukwak da ito kimulti manok ah. Di mo alaan day ta, bebot. Kukwa ti albularyo day ta. Saan ka mo tapudpud no nga herbularyo, Apong? Shhh! Di mo piksahan ti agsao. Mga no ada makangag akaaroba. Kukwak nga rod jay kimul. Tapno jak ibagbaga ti sekreto mo, Apong Fidel. Sige, kukwa mla day ta kimol. Basta kukwak jay dalam, wan. Wen, Apong. Kanya tinasakit ngin ka, Moreno. Nagpatpat nagsakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kasta ka di. Hey, mabit lang ta agurasyon haktap no maagasan ka. Kano anya ti ibaga nagiti gagayem ko ngayong kanto. At dagagayim mo nga kanto, Apong Fidel. Ada? Anya nga iti langada. Jak mabaling nga ibaga tila nga data gungot da. Anya? Sige tarugya kung ti agurasyon. Konam. Wahihi! Soto! Tatay! Ay! Ala, ilukais mo day tabadom kat iparang mo ti tiyan mo kanyak. Wen, Apong. Adto'y ti tiyan ko, Amo kuno apa yan nagsakit ti tiyan mo. anya ti makagapaw, Apong Fidel. Saan ka nagibulang iti taraw ni dinangan ka? Aday mapalasaan na makikita so pinagsakit na ti tiyan mo. Anya? Ay, dakas ti mapasamak kan no sana masigod. Anya? Dumakal ti tiyan mo akas latyan ti masikog anwang. Anya? Ano kaya't mo amagasan? Agparti ka iti pagasawaan na kaldeng. Ta iso ti yatang ko. Anya? Dua kalding ti maparte. Wan mo reno. Dahil tangamin ti kid-kid dawan dagiti engkanto. Anya? Agpili ka. Agparti ka iti pagasawa na kalding wano dumakkel ta tiyan mo akas latyan ti masikog anwang. Ay, agpartiak, Apong Fidel. Kaya't ko ti maagasan. Anya ti umay mo ipagas kanya, Emily. Ay na, naggatultintero abagik, Apong Fidel. Ay na. Ops, di mo unay kudkudutan tinagatal. Tama nga no masugat ti kodel mo. Jak maanusan ti sakit na, Apong Fidel. Kaya, yasidag mo ti matam kanya. Awan, Apong. Ay, my gosh, delikado. Api ang delikado, Apong. Anya tinakita mi ti matak. No sana masigot ti sakit mo. Agramaram ti gagatal kat masugat amin ti kodel mo. Anya ti aramida, Apong. Ay, mabit lang takasaritak dagiti gagayem ko nga engkanto. Babaan tinangisit abato kat kasaritak ida. Anya, makasaritam dagiti kagayem mo nga kanto, Apong Fidel. Wan!
Awagak ti cellphone dagiti engkanto kat kasaritak ida. Anya? Ada cellphone dagiti engkanto, Apong Fidel? Ada. Kasla tao matla dagiti gagayem ko nga engkanto. Nagrawat da payamangan. Anya? Malata awagak idan tapno amok tiyagas ko kan kabalasang ko. Anya ti kuna dagiti gagayem mo nga engkanto, Apong Fidel? Masapul ti 12 ng itlog kan may sabigaw a pansit. Anya? Jada sabaw na pansit ti kayat da. Kan 2 litro a soft drink. Nagadumot ang ti masapol dagiti engkanto. Iso matikid-kid dawan da tapno agasan da ka. Adakan ka ano di mo patganti kayat da. Agagatal kalatan no awan ti mayata nga kanan da. O sige, agorderak nga roden iti pansit nga ada sabaw na kanjay litro a soft drink. Ay, naggatal. Ay rabin bebot. Kakasanan din yatang ko a pansit kan 2 litro a soft drink. Wen Apong Fidel. Tara santa, kaya't kunti mangan iti pansit kada sabaw na. Anya lakit din na Apong Fidel. Agapura. Kay bagbaga na lang nga mapan ko akasan dagiti nayata nga makmakan. Awanan ti ano pa asaw o. Ingkan. Ay, sos. Grabe ti panaguyak mo kabsat. Kalkalan ka. Ay, agasan na kumakabsat, Fidel. Marigrigat, anakon nga agoy. Uyak. Kano pa'y day ta sakit mo? Ay, di pa'y agtutubo, kabsat. Yay! Nabayak nga ro dun day ta sakit mo nga uyak. Awan kabsat, sana ka maimimbagan. Ay, adan samot ng gamod kanyak. Nanta kita man tadakulap mo kabsat. Ato'y tidakulap ka o kabsat. Anya tidakitam itidakulap ka o. Nagamudan ka nga agpaiso kabsat. Anya. Pinagabay ko ti dakulap mo. At saan nga agpada ti katidog, tagitikikit mo. Ha? Ay, win nga agpaisaw. Kaya't naasawan ka't nagamudan ka. Ada nangasing kan ka. Anya kay taramidak. Tapno maagasa na, kabsat. Nas ka na kontrak din ang gamod kan ka. Anya? Opso, ay. O, apay kabsat. Bakit mo tinanggamod kan ka? Ha? Kasano ti pan nakaamom iti dayta, kabsat. Makitak iti bukal-bukal ti matam kabsat. Babae ti agparparang iti bukal-bukal na iti matam. Sapay nagpangit a bakit? Anya? Saan la day ti makita? Anya pay, kabsat. Baliktad ti alin tataw iti matam kabsat. Kaya tasawan day ta. Grabe, ti pananggamod na kan ka. Ay, no sana masigod day ta, maunat kan. Ay, saan? Ay, jak pa'y kaya timatay. Agasan na, kabsat. Kasla marigata na kamang kontra iti manggagamod. Anya? Ay, napigsa manggagamod tinangasing kan ka. Ay, pangasim ta kontraom ti manggagamod, kabsat. Hala, agsubli ka dito iti alas 3 ti malam. Apay nga alas 3 pa'y lang iti malam. Kat nagadumat nga oras ti isusublik dito balay mo. Kastoy nay. Agasan kahit eksakto alas 3 ti malam. Tanakapso ti pan nakabalin ti manggagamod. Anya? Iti day talang oras, ti panang kontrak ti manggagamod. Mangimot kanto matan ito pataparis ti lechon manok. Ha? 2 aparis mo't adadak kalabuti ti arak. Ay, masapol ka di pa iti arak. Wen, pagbugok di arak tapno sana ka mabalsan. Anya? Nagtignay kan. Nas ka na mayatang kondyo pat aparis ti lechon manok. Ken 2 adadak kalabuti ti arak tapno agimbag kan. Naggana sinjo. Makabartag ti arak Apong Fidel. Nabartag ka matan Apong Fidel. Di ka pa yun makasao. Semat nga men. Iya. Opa ta pare sa lechon manok ti pulutan ta.
Kendo atang nga dante eninom ta. Naulawak sika. Uray siya, Kapong Fidel. Mahulawak maten. Kaya't kunti maturog. Uray siya, Kapong Fidel. Kaya't kumaten ti maturog. Hala, maturog tan bebot. Agid data ka di, Apong. Ay, saan? Inka maturog iti salas. Asiyak dito'y lamisa. Nasakit mutlat na tinakam ko iti kabsat ko anarawat iti karni ti baboy, kabsat Fidel. May salang ti kaya't asawan day takabsat, Leonor. Anya day ta kabsat Fidel. Kurang ginyatang ko tapno maagasan ka. Mang parti ka manan iti pagasawaan a manok. Kat itad mo kanyak ti dalam kan bati ko lang na. Anya! Ang subli-subli mat isakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kaya't asawan day ta. Agyatang tamanan iti pagasawa na kaldeng tapno agimbag kan. Anya? Mang parti agmanan iti pagasawaan akaldeng, Apong Fidel. Wan mo rin, no? Agsubli-subli ti sakit ti tiyan mo. Agsubli-subli mat ati panagatang ko. Sigay, basta lakit di agimbagak. Nasakit at talaga ti tiyan ko. Agagatulak man na Apong Fidel. Anya ti aramidak. Ay katagasan ka manan a ibilin. Wala pong. Ay, jak manin maanusan ti kagatil ko. Tas ka na mayatangan day ta sakit mo tapno agimbag ka. Anya nga iti mayata nga Apong Fidel. Pansit nga da sabaw naken. 2 litro a soft drink. Isa man iti mayatang? Ipakan ko kadagiti gagayem ko ngayong kanto dagiti taraon tapno agasan na ka. O sige, basta maagasan akon Apong Fidel. Aguyek akmatlat kabsat. Saan aksamat anaagasan? Ay may salat ti kaya't asawan day ta. Anya kabsat. Gumatang ka manan iti upat a pares ti lechon manok. Kendo adadakil abuti ti arak. Anya. Sika ano kaya't mo ti maagasan? Di ka mabali na pilitin. Ay kurang nga talaga ti inyatang ko di. Nas ka naman ayunan. Tapno mabsog dagiti engkanto amangagasken ka. O sige, inak nga rod gumatang iti upat apares alityon manok. Kandwa adadakil abote iti arak. Nagimas at talaga ti ata, Apong Fidel. Ay, di mo pigsan ti agsaw. Amangan no da makangeg kadata. Saan da nga amo adata mutla ti magmangan kadagiti atang. Wen, Apong Fidel. Kananta diti kakaykaywan dagiti atang. Ay, mabisintan ken. Wen, Apong. Apay bebot. Anyat nakitam. Adda nakitak ang naggilap iti saan unay nga dayo, Apong. Amangan numata ti alalya. Ay, di takbot-bot man. Mabutay nga kiti alalya. Ay, nagtagoom jay aso. Ay. Dangag pa iso alalya. Ay. Tumaray nga ruden, Apong. Ibati tandag iti atang akang kanenta. Aray, bebot. Tingam. Apay nga da pulis ditoy. Moreno, Emelin, Leonor. Peke ka gayam nga erbularyaw. Iso nga ipabalod ka. Ay saan nakapiki nga arbularyo? Di kan makapaglibak, Apong Fidel. Pinikturan da kayo idirabi akan kanan nyo dagiti atang. Anya? At ebidensya may. Gimastos kami pa'y tapno gimbag dagiti saksakit may. Nyumsan mat gayam. Isu arumbeng lang nga mabalod ka. Ay saan? Ay da kaya ti mabalod. Makawananda. Mga asiyo. Agsingsing pet ako na. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngaintay pinauluan. Irbularyaw! Dito'y drama tayo,
Anya laki din! Anya laki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya, Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya ter aramida mareng. Di ka lagbabain. anya kumatiibain ka tanaw. Dahil ta pa nagpadpadaom. Kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak ha? Si kamot lat makakit-kita iti pusag kaw. Imbag ko man na po daw tapusag mo kundi nagrugay. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsaw iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta. Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alak. Anya? Umay kan, ay sus, kartingam. Ay manjak. Nagpudaw. Umay kakidain. Ala ka nanang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraakla ang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag nanakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nana ang imeng ading kao. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan na kumaraw ti panagkabaw ni nana ang ading kao. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw. Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay. Agriin ka. Ay, maring. Tano lakay. Ay, Ay, sinabag ka maring. Nangay. agwilding ta, tano lakay. Manjak. Ay, na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak. Makabannog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko, di mo pisling na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamagmag na. Sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Kay, Daytoy anya. Anya't inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wilding ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wilding, paray. Uray lang matukol ti Wilding rad kaw. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidin na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manahok nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni likodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo sidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapan mangalay ti manahok nanang. Tanay, agap apuraak. papanamaya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho ananang. Maladaw akaon. Mana siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw dawatag. Wow. Tinulaan ni ti manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tanulakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Anyat kinunam tanaw. Akwa, di mo ikan iti sa bali kay papa na din bagak Maring.
Di kaya't ko asawang oray may masatibakit. Basta nagagay. Nagadupay la sasawom dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsa ka. Tano lakay. Agriin ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na nga tan likodan Sumango ka kuna mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali man ang dayta. Nagbanglo at lakay. Oray niya ti bagbagam. Kitain na. Nakasando Ay, Agbado ka. agwil din tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayain, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog dagwilding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwilding. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, unay, sana all. Ha? Anya sana all? Makabannog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, imay anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Diyay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan nanang. Ay, umay ka mga nagtanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mga ano kaya mo. Dakpay kaya't di mangan. Nay, imalatiw ka diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito'y pailaang balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat tagbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito'y balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta. No pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito'y balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y nalalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmalaman nagbuya ti TV dito'y balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amang ano at dalaang di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaang di tatang. Ito sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang,
Adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat ko lang ti saan pa'y nga agawaid. Makamu kayo, tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mo nga irek. Di mag-asa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kayat ti agawaid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay takala nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabikan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka torturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga ay. Mangan kapay. Kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay ka marin ti pagturugak. tapay nga ijay kamareng ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Tapay nga'y, Madal alyay-jay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Alak, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog ko namang. Di ka nga rin aglaw Sa anak mo tatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Isualik-liklikak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag sidanak itinaimas ni Mareng, hanggang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday takadakayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta, pare? Wan, paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatangyaw anak ka. Saan yaw nga ilamang Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap-napanan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, amangan nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang. Matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asapsapulan na kayo ni Nanang. Ay, jak pala kayat ti agawin, iji balay anak kaw. Jak kayat ti dimanding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung meten kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya ka maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya. Uray nga minusaan ta nakabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa ino dya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you ko matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, maring bakit. I love you tao. Kaya ginarakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay. Mangmangan ka manan, Joel. Di ka di mabmabsaw. Isulat ararami idamaon. Mabisingin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakkelan tilingit mo amang mangan. Nag-asang amin ti silay. Sungag talingat anak. Mag-imas ti bakan ng runano at silay. Dayta ati manugang sa lagling et numangan. Anya laki ni tatang. Mangang kayo mo't ano kaya yo. Tapno agpada tayo ngagling ay. Si kalaing timangan. Saan nag-akaskin ka asarabusam? Anya. Talaga saan kayong agkinaawatan kinikatuganga pari Joel? Uwin pare pitaw. Saklantan ti makit. Kita na. Sipsiputan namin agaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa lagling at ng mga anak. Dahita ti manugang. Sa lagling at ng mga kung kunanak iding. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adenggay. Makapasakit iti lapayag. Balsamot ni katuganga pari Joel. Isublim mo't lakin kuanan, wanya timbaga na. Anya? Kasanungay dahita paray. Kastoy matibagam kenkwana. Dayta akatugangan sala bumangon numangan. Kunan mo ta, tapno makabalis ka. Ungang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare pitaw. Dayta matibagam kenkwana, tapno patas kayo, pari Joel. Ay, kwa, kasano, numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema, pari Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayan ti asawa, Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman ken kuana daytano sumagbait. Ay, masadutak nga may niya agudong ita. Un, tatang, ibagak to. Ibagam nga ibagakan kuana dayta, Risa. Nginat-ngat nga minti aso niya chinilas ka. Inaramid na mata na pulutan. Anya lagit din ni tatang. Mapulutan ayamo ti tsinelas. Pinulutan nga ron ti asaw. Isuan na dadalan niya chinilas ka. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na ka ni tatang. Anya ti baga na ya. Apa sapsapulan na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti chinilas na. Tokak! Anya tukak? Japto pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuke din ti mapang ko'y gatangan. Ramasakan amag na. Ay, tanangam ti agsasao. Amang ano mangag na ka ni tatang. Kabusor na kanto manon. Naglay nga gibaon. Abay, di nakabalan timag na mapang gumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Mapan kalatan tapno awan riri, Joel. Tuwin tim pagatag mo chinilas mo tatang. Mudtoy. Gibayad na nga eh. Anya bayad na sa asawam, Joel. Kwartak ti inggatang ko'y tinita chinilas. Ilistampay laeng. Anya ti ilistak. Ilistampay laeng nga utang kao. Anya. Apay, tirsina anas kin nga ilistak. Bayadan nyo kayo din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad ka. Isu nga utangag pay laeng. Maspak. Naglay nga, dilaw ti amam no mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pay lang ka, aldawan. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, man eh. Nakatugaw iti lamisahan. Sigurado ang mga yun. Nagrawo mo nga ron. Day tangiwat mo, Joel. Amang ano manggag na ka. Makapasahar mo dagiti ibagbaga na kanyak. Ngam iso mo nga ron ti adamadi nga ugali na. Joel. Nulabson ti agsaw. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno adamat sir-serbi manay kamkamang. Ilutan tinasakit asaka. Anya,
Ay, di ka reklamaw. Basit laeng dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsen na trabaho? Unang amjak amo ti aghilot, tatang. Amom, naglaka. Adto yan, ti sakak anasakit. Na, saka ka di dayta, tatang. Wen, sakak dayta. Apayaya. Kunak no napuuran abagas ti kamutay. Nagnisit kan kaururat. Ay. Uy, awam ka diti sakak, Joel. Ay saan? Nakiyot ti sakayaw, tatang. Ay naaw-awatam lata ni Tatang Joel. Di mo tutupan talakayan. Nadjakla katugangan, dinisnog kaon. Anya, Ibagbaga na kang awan, sir-serbi ka na ikamkamang. agpada kayon iti ugali ka ni Tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, sir, isa. Pasitlangan, ang padisnog kung tila kaya nagbangsit isa ka na. Anya, Makasinsidaak iti ikan. Igatangan nakman kidi ijay ilay. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan Ko nakmait. Ibaon na kidin ang katugangam. Nangalaam tilaing mo, salbag ka. di kay nga rod agunget katugangan. Na, katugangan kun ko ng matlatang kanyak. Tatang ko ng mata. Wanayin katogs. Anya at katog sa sasawam. Bagtit ka. Ang bagel ka. Agkakanat na kiti bagbagam. Sa anak abagtit, tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri ak butin. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit, tatang. Na, Pakawanendak ka din. Diya may gagara nga imbaga na jay. Saan kayo abagtit? Nakamisuot ka mat nga umay gumatang iti ikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaw ni katugangan. Kabailan na ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel. Diyak la makaawat, Lilay. Imbag ano, sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko iti ikan? Saan mo it? Anya? Siyak magkaroon ti paborito na nga ibabaw. Salbag ka na dyan, laklakayanan. Di mo sawan ti kastay ti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay, kat ano sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Itad mong ti ikan agat-gatang, tagawid akong Lilay. Mabait lang nga raw. Tamangi kilo ak iti ikan akayat mo. Tuwin ti pagatang yung ikan, tatang. nasaya at launay, baraw. Anyang karti aramidak iti ikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisina kaon. Anyang laki din ni tatang. Siyak pa iti pagtunuan na. Huwen, tapno damat sir-sirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak, day ta. Anya nga ron ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mo ting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayap ag-relax na nang. Kayat ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito ti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulimal. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapos ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag akaduam dagiti natay. May saka mo na. Imbis amalag-anan ti barukong ko. Anyat pagparpari ko, tamaya anak ka. Ti awanan ba'y nakatugangak? Sakit din ti paglutun na iti kanin na. Ningay ko marisa nga anak na ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na ka na ikamkamang. Kabusbusor kumot anak ikamanga ka. Anya? Kita ti katugangak paray. Nagalas ti itsura na anak katurog iti indayon. Nakangangamat amat maturog. Anya nga tanong, pisukak iti aluti tingiwat na anak nga nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Ay, agbalin asairo ti panunot ka no makikitak ni katugangak paray. Agtubo ti sarak. Bye-bye amlata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pari pitong. Sidak day tatatang. Nagkuna, sidak dayta.
Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak day ta kimaul tinitib amanaw. Kukwak ata siya tinagpartay. Si kang agpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Day takaray kay ti manaw ti kukwam. Ay man, Jack. Dahito langin lupo ti kukwak. Kukwak pa day ta lupo ti manaw. Dahito langin payak ti kukwak. Kukwak pa day ta. Dahito barukong ti kukwak. Kukwak pa day ta barukong ti manaw. Dahito nga ro din duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa day ta duri ti manaw. Anya? Kukwa yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Day ta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyagayay. Nagatidogan day ta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Lakayan, di mo tutupan ko nakmanan. Kasano ajak tutupan kat naglaing amakiapa. Ay, ati mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagana, lakay. No saan la abasol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ta ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito balay. Aglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbagana kan ka. Grabe di ka pala maturog, Joel. Ay, adda kumamot maihandak no kasangay ko, bakit? Ha? Talo lang aldawon ti palabsay, birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapaggatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana Ure basit la ko masagana. Pansit, no iso. Nairanamat nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday, ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tiboy buyalan. Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV tatang, nagmayak ti bubuyak. Sapay madama ti bakbakan. At daya pagbayad mo iti kuryente. Day talag buybuy at aramidam, laglag. Anya? Inawagan dak iti laglag. Huwag, apay, at reklamo, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day tagar aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumukno sa dilangit ti gurakin ka. Risa, bakit? Nagadumot asagana ti adda iti lamisaan. Wan lakay, kasangay mo itang aldaw. Saan ka day? Wan, Risa. Kasangay ko ngagpaisaw. Nangalang may iti inhandam. Ni tatang, iso tinaghanda para kan ka. Anya, ni tatang ti naghanda para kanya. Kunam. Wan lakay. Naawatan ni tatang, jay pensyon na. Anya, ay. Iso nga agyaman ka ni tatang. Ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Day, simbangpet kamat gaya man. Joel, Barok. Uwan, tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Mwah. Di nakagkan Jak lang amin yung pagarong mo isaganaan, dak. Ay, agyaman ang klaw na tatang. Ay na, pakawanan da, kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Di mon panunutan day ka, Joel. Ingkakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno anda kadwa tayo amang ibaos kadagiti makmakan nga day tilabisaan. Uwan, tatang. Agyaman akmanain. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti panangipapaan. Nakasingsingpot kay gayam. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag nga intay pinauluan. Dagiti agkatugangan. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Hey! Maburburing kami mat iti anak ta dito'y boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Kasano nga iti anak ta? Isurot ko
Sana bale, tamabalin kumot nga isurot iji upays. Ang mga numarigatan ka. Bakit? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito'y unag ti boarding house, iti inaldaw. Ay, kadaking ka, day tapakay. Ngam niya, no bilang tagtrabaho ka manay, kahit marigatan ka, ibagam laing, oray sumardeng ka manin na. Uwan lakay, no problem. Ay na, nagsipngot pa ilaang bakay, ngam nakaring ka. Nasapa ka nagrieng. Ta nagluto ak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay, talaga ka di adisidido ka, amang isurot iti anak ta, iti trabaho. Uwan lakay, di ka di madanagan. Ala, makamu ka, bakay. Uwan ka day, amumutan ka niyak. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag, no jak ka bailan. Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Amam, napalabas ko da perla itay, kadwa na jay baby nga anak na. Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan nagtrabaho, no adda na wadwad a kwartada. Iso nga mo, nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya, Marites. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y Marites, tadi kag trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanya. Nabambanugak ang naggapoy jay taltalawn. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati ang trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat ang mabanuga. Ha? Wen, nana. Iso nga ijayak latan balay mi, Agluto ken agdalos. Iso lang ti obra itagmalmalam. Ay na, sana all Marites. Sana all at talaga. Apay anak ko nayo day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay muken ka. Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak ya. Anya ti konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Ubba-ubba na di anak na pan nagtrabaho. Anya, kas jay talaga ti awan makmakan na nana. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di Perla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga ubba-ubba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Anya? Kasta ti baga ni Marites. Wen lakay. Day tama timay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay, na day di babae. Iso lang nga rodon tiyawan trabaho na. Iso pa'y tinakaoy-oyaw. Wen nga rod No siya kla makakit-kita iti kabibiyag na. Adayo na pinpintas ti biyag na Perla nga gasawa ng isuda. Ay na pudno day talakay. Ngam na isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi anarigatan? Iti anak pa. Narigatan ak ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairwamak tumutlaan. Day, tati bagbagak kay, bakay. Nga guray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house ko ma. Jak
kayat lakay. Ad-adala nga nasakit ti ulo. Nukas jay nga awan ti aramidag. Ay, addaking ka day tangarod bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagam laang. Tanay ka, si day ito'y anak ta. Ay nalakay, kabailak. Di ka kadimadanagan. Para iti anak ta ti aramidag. Isu nga amin, kabailak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho iti anak ta. Katwan agpayong kami Kanya lakit di nayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaan da iti madamdama. Ala, agan anad kayo mga rab. Kitaam ni baby, ang mga matudwan. Kaasi mo bakay. Wan lakay, don't worry, I can manage. Sika talaga. Ala, ang kay kiday. Tapos saan kayo ang maladaw? Apay nagkakatawa ka. Iba ka ma. Tapos katawa ta adwa. Ay na, makapailag bakla. Anya? Ay na, makapailag ni Perla. Agasam, nagpigsa ti todo, ngam napanlat ta nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket, anya ko mati nakakatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da ang kabaknangan. Ngam itatawanan ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan sister. Diyak kumakayat nga idanon kan ka. Ay na, nalabos ti parang sasaunang. Ay unay mo tinday jay a babae. Anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna ka na kami. Amin mo kat pakibiyangan nan. Day tangaron. Uray siya kapag magbagaan na kat nagmanditirik na. Ngam, diyak agtatagari? No Domingo, awan trabaho. Inak man iti balayda. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay at chismosa. Iawanan ba in a babae? Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ka magbakay. Ada ka di pare ko umaw. Jack laki di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balayda. Anya? Uray at nila kay na, isagunot ko dayjay a babae. Jack mat pakibibiyangan ti biyag na. Nang noapay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak na iti anak ko. Kat pakibiyangan na. Unay mitin na dyan marites. Ngamala, bay amon bakay. Kaskin kwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mang dadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutin kanyak. Jack kayat nga da makibibiyang iti biyag ko. Nang runa, no Jack mo't an-anwal. Anya, kastamot lang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, Perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga tadi paragtrabaho? Di agtrabaho kumangat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na pagtrabahon ni Marites? Anya? Gapo tadi na kano kayat amabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalayda. Para luto kan para dalaws. Anya lahaki din nana. Nagana san? Gamno siya. Saanin nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga kasapulan iti panginal daw. Ay na, upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din, asaan akyat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaano bak nang da.
Ngampada mo't ama kitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko namday ta, Perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit nga apat isapsapulan day jay amarites. Tapay manay, bakay? Aga, saman. Saan lagayam ani Mari Julie tinapa na nagchis-chismisan? Anya? Napan napay gayam in chis-chismis ija ayan danana ising. Ay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Apa gayam isapsapulan na Ala, bay amon ko na may, bakay? San abalay? Tasan mo tapon no timbagbagana. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga no isuki di, ate awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Marwang! Nay, si kamat gayam, kumari Perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wan, tada na patunggay bagakan ka. Anyang ide tamaray. Damagampay laang no anya ti gagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti kaaruba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko uji trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po tayo sursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho aga po tayo aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagarang. Anya saan? Mangmangag mo ka din ay tayo ibagbagam. Ay na marites. Dahito iti tandaan na ma. Ora makikita mamarigrigata na kamapan agtrabaho. Akadwak na ito anak ko. Ayos lang. Kaputag saksakripisyo ak para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikas ka. Chismosang tambay. Awan lang nga rod trabaho mo. Dahil tapayla aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay na mare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay mau. Ta ibagakman abagbagaan na ka kumamat. Tapno saan aday talama panagis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitin pa ama panagistorya iti karuba. Saan lang atong tati maabot mo kanya? Anya? Ay na, saan anasakit tinakam ka? Nugumura ka kanyak, Marites. Da kayumot, nana. No ape amasapol pa lang nga idano nyo kinipay la dagitim bagbagak kada kayo. No di indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta. Panunutom kit day, kan amirisem anaimbag. Asaan ngamin anasaya at dayjay nga inaramid mo. Istorya ni Perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akasken ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakit tinakam mo kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Ay, well, Mari. Jak iliba ka may saka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Imbagak pa'y kenkwana akas taunay ti uldek mo, nukas dya mapalabas mo nga ubba-ubba na dya anak na amapan agtrabaho. May sakamat at chismusa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinong pa. Ay na, amang ano kayat mo pa anayunak day ta amarka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget, sika lang aro din ti nakabasol. Anya? Pudno mat imbaga ni Perla ken ka. Awan lang aro din trabaho, chismosa ka pa. Salot ka sa lipunan, kumbaga. Anya? Mga asiman, kumare. Sister,
Agbalbaliw ka na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam, gapo iti katutong padagiti tao, amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.